Lempung final football balatip kum ka first MLA Football Cup jong ka mauti konsensi kala poino sa pakot ha khatsau dri jeliu aja opsan hamadan long jiri di Boy district ha bo sembut menteri rang ba sarkar jelau ba snyau bahalang dhar ulong kongsan ringkat ke jindon lang MLA ka mauti konsensi ba chal semangar utrai jong ka lempung balasa khilang da jindon lang MLA ka longston ba Gabriel walang MLA ka msning Dr. Stilling do Deputy Commissioner Kari Boy District Abilash Baranwal bat kiwi kenram kelendan. Uba chal sabakan hakajing yalang uloong bakajing tubun pelong ikate gelempung kelong. Ban kring iki samla trais nong bakin mi syakmat hakikam lekai. Ba bakajing don kum kini gelempung kelong ru kalat. Ban pelai iki samla bikin om ngap hakajing mlin masdeo hakim lang salang. Bakajing kerpat bal idon kam ban yo ikamadan lekai babha. Bat yar hak konsumsi kum balong hamau khanu ba kasorkar kalapan mang batei kamadan ban sabiang na dong sadang. Kumta kumunong mi khmat na suday. Bagan sim ya gani ka sinjam rengkat bat NPYF. Ban penlong ya gani ka football. Ban run ya gani ka tournament. Nadu baslang. Hadu gani ka singi ka jintmu kalong. Ban kintiu ki sports club ki badan hapok ka konsensi baro kawai. Nasko kamen bagani ka snem gidon kumba prap nyotuli ki sports club. Ki balawan ban ya simenta gani ka snem. Bat nga appeal sa pibaro bagi senam ke bawan banangwan ngidon kuma sispa asan pautam teligis nong nga kermen bagi senam ki banangwan pinangla bani simenta kambun susu bat bangin sanang organize kamba susu ila bani i gidon ki jingduna hang ning tai magri ko first MLA kom ngi kermen bagi second ke third di sanang la ban le kamba susu ban penwandur ya ke kami le kai apo ke konsensi ke jongi dengan khot ngaweri ki samla ki bayi ban light ni jing sneo ki bobonjang in both yelade in len yelade ban kilan yelade ban yelekai bat ka jing thmuru ka ba ar kalong ban perlight lagi jing sneo ki bobonjang ki kon samla hapo ka konsensi bat akan ni dong ka bayi ki jongi ki baro away ngaliang ka jonga nga khot ngaweri pi naihon tang kumba pipilong wadhon tang katu ke pipi lek kai dei ke don kam yingi kalong bangin thau kam se jangai nak ke future ke jongi ke sarkar kala pliengi leng bang chief minister jongi leng ba ke kabinet ke sarkar ke badon menta yoi bangilanang kiwa ke kami lek kai kumta mi syakmat dan sitom milade na siong kani kawai bangin poi sakliar jong kanam lemdang itre sitom nginom laban poi ke konsensi ke jongi ke don kam kirki se ke don kam kirki ke don kam palat ban penbah iki madan ye lekai banon ra iki madan lekai iki babah apa ke konsensi ngatip bagi sarkar menta sakumba arpo lai potli ki madan iki babah kan saura apa ke jelang ngam artetin bakawai na pedeng kita kan dei hamau ti konsumsi kan bau bas nyau bahalang habakren kum kongsan luong baka sarkar kan sakmi banwan ra imanan lekai wabha gisnong ka mau ti konsumsi mat kani kan simportat hadu ba gisnong hapo konsumsi kin sa penbe ye jaka bo biang tam na ka benta ka project ki kam lekai bali turu baka sarkar ka sim senjam menteri kemadan bapaka mau khanu east ka sales district kabalamang ban pendep kumbalamang da sispa life nyo klur tingka bat snengru ikinong lekai bagi de ban trestom ban ongru ban long lekai kalong ka basuk re balong klur kalong ka ba ngamai kublai buai sponsor yang ni dilot hanai kabakam meter sebayu bu yo ijngai kuno ban punjui samla jongan kathan kata nik ba khmat do kublai sibon ba chas namarngi TV kum government as a whole baro kan kabile ni fokus ba yigi youth in different directions tharaya kan mau suwa warjar kharpra ka sport department kadai kum kawai na ka minor department in the state of Meghalaya 100 bawan ke NDP led governments in place ngila isim lega kam ka major department kawai na department belum kam tam bakum no fokus ya ki yur ki jongi hakili ba pher kumbong wemli jongpi bon jaj bon giji mang haus samla hakiliang bon jaj
mong ta ke sport sektor, hak entrepreneurship sektor, hak sport sektor, hak business sektor, hak hotel industry sektor, hak construction sektor, bundat ke sektor. Hanai particularly ka football sector ki coaching foreign country ka football industries. Launching a program is very easy. Implementing is very tough. Simple. Nakuha man kan kaya mulumulay pi. To fall in love with a beautiful lady is very, very easy, but to stay in love with her is very tough. Am I right, doctor? Banlong player kabasuk ba? Hanray banlong star player mday kabasuk mday kabae ba? Day na. Takat bukum ta don't come kajing trace utong. How news nam bola dep. Unim de bola dep manang ni aru jar pusam. Nginang sudah bele ya ke Meghalaya game yong. Ngila yo kanam. We may be small state in size in population, but it's one of the best state, one of the best performance in terms of Meghalaya game. Hanay sigaway mata baro ngiya do tiya do dan ban prepare in house ya national game how January 2024 katang rim scope farong barok state ba kamat state ke bahag jong dari India kelaya apply hanai ai ku break pang rio prime minister buron jongi bar union home minister Amit Shadi jadi soft corner gi Meghalaya kela syai ban house ya national game how 2024 kani kedai kedak baga Meghalaya is a place of sport. It's a place of music, it's a place of joy, it's a place of development kanong iti. Hagawai par kaliang kalumpung final football hanong jiri kalalong. Jing akun ke internet hak artli ki kunhun kini 6 do. Kata ko umkai sports club kanong jiri sports club. Ila poi sa final hak kate kamadan napdeng di Prof South League club lon simbentan do basdang. Baka jing akun ka kunhun do kalalong kanong jiri sports club. Bapelim ik umkai sports club da iwe non kaba katai ka kol kalayo ban tap shua ban kot ka kelas tap ban haklamet kilai khai bat pelong ka nong ji sports club kum kala du ban khori ka song pisa basan pho jan ka ban kunhon ba ar ka yo khori ka song pisa balai pho jan ka ashwa ban sam yo kusnam la yo ashwa ban sam le jersey chaman lagi club kilwan simenta ha katai kelempong.
Nanglor kita ki kenhun lekai ke jingdon ke kenhun nong ruai ke kemi creative society balas dang pau ha ke jiya linti jong kai khasaut ligis nem balas dang seng ya ka house nem aja khatway kate kenhun kalau pen ki shai ke mensim ji pai ba nong saki ya ke lempong final football i bala pen mi i ki sur trai ri bathiang bat sakwe pat ke sur jing ruai i ba kila ruai lang bat MLA ba Charles Malngar ya ka we ke sur jing ruai ha tin bhai nalor ka kenhun kemi creative society lapan phu ikelempung da ka jing shim banta lingba ki santli ki school ki ba hapo ka mahoti konsensi da ka jing shat ba itanat jongki